amwachi Jehova kongoi kou kotugul amu mwasiret kole omwa kongoi eng kasarta tugul ak eng betusiek tugul. Boroindo kora nekakokonech asikobit kenyoru sirutik chetililen chebo betutab rani. Angen ale kichopchinigei kemite betusiek chebo Pasaka anan Passover, betut neo mising eng atindoniot nebo ing'ondet ak kipsengwet, betut nekiyai Jehova katuiyoet ne inegei kobun werinyi Kristo Jeiso eng bandab kimurtoiyot. So kanatachin yekibendi kenyoru sirutik chetililen chenamegei ak betutab rani akitya kebe taitab Jehova kotomo ketau. Yome kilosun Jehova nenyo amu boroindo nekararan nemie nekaichomwech kora Jehova kou kotugul sikobit kimwochi biikuk Jehova chomyeng'ung neo mising, chomyet Jehova nekibarte eng kimurtoiyot, chomyet nekibarte eng konunet nebo wering'ung Kristo. Kongoi Jeiso amu kiyan kora inyo sikobit ibarte chomyonoto nekitinye kwanda eng muguleldonyi. Nekasali kimite betusiek chekibwoti akobo kabelisiet nekiibwech, asae ale ngobirurokis biikuk tugul cheityin ng'olyondoni amu kasai eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kamwa ale kimi betusiek che kibwoti anan igorto neo mising eng atindoniot nebo kipsengwet ak ing'ondet ne nito ko igorto nebo Pasaka nekikibor atkinye komong'u lagokab Israel eng emetab Misri, kokakwai luget neo Jehova kot koit kibel laitoriat nebo emetab Misri nekikure Farao. Kokangoit kenyisiek chekakobata 2,000 kora konyorgei Kristo eng kipsengwet akitya nyokwai kabelisiet neu noto akitya kokonech katiaknatet nekararan nekiboibochini betutab rani. So eng betutab raini amache keker usisiet nekikius katyokindenyo, usisiet nekikius Kiptaiyandenyo. Ko usisioni ko kikius amu ane ak inye, anan eng kutit nebo Kingeresa kemwoe kele the king was mocked. Kikius akenyalil nekata nyalilda nekikinyoru. Mache keker grupisiek 4 chekius Kiptaiyandenyo akonyalil eng betusiek chekichoboksei sikobit kwa kimurtoiyot ne noto ko betut neu nebo rani nebo komut kasi nekiwo Jeiso kimurtoiyot akitya konyor kabelisiet neo. Biik chetai chekius Jeiso ko biik chekitinye kamuget nebo emet eng ng'atutikab emet, che choto ko asikarik. Biik chetai chekius Kristo akitya kosingilchi akonyalil ko asikarik. Ongesoman eng kaitet nebo Mathayo kurgenyi ko 27 kaitenyi ko 27 agoi 31. 27 kaitenyi ko 27 agoi 31. Kiimut anyun asikarikab paunindet Jeiso kwa Pretoria akoyumchigei inendet asikarik tugul akirekune ngoroikyik akolokyi sambut nebirir akitang'atyet nebo katok akonde metinyi, konde tegat eunyi nebo tai akikutungso eng nainyi akochot kole kikotin laitoriatab Yahudik, akisingilchi inendet akonam tegat akokwere metinyi. Aingokakochot inendet korekune ngorionoto akolokyi inendet ngoroikyik akomut kwo kokartat. Kakenyoru grupit netai nebo biik chekaichot Kristo Jeiso, che choto ko biik chekiribikab kalyet chebo emet chekikoikochi bounatet anan kimnatet serikalit nebo Rome. Nekamwa siret komie kole kangokakobata kirwoket konam asikarik inendet akitya komut kwa Pretoria akoyem inendet akitya kolokyi ngoriet nebo sambut nebirir. Kangokakolokyi ngorionoto konde katok metit, konde kutwet nebo katok metitab Kristo Jeiso akitya kokutungyi, kokakonde kirokto nebo tegat eunyi akitya kochot inendet kole ityach kebak laitoriat nebo emetab Yahudik. Mongen ale kiibwane bichu kot koit kochot kou notok amu
kimukamegei kochot katyogindet nebo biikab Israel. Lakini amu kimakongen ng'atutiet nebo emetab Israel nebo Jehova kole laitoriat chichi, koyai kochot inendet. Amache iker kechote ako kachot kole ii laitoriat. Machot kole chichi nekoimulye ko laitoriat. Neboru kole kingen bichu kole ni ko laitoriat nebo emetab Israel. Anganda kingen kole kimi laitoriat nekicham kobo emetab Israel, nekiu Herod, ak laitoriat neo nekimi emetab Rome, ko ki boroindo kochot inendet ak ityo kobire tegat. Ak ityo kora korekune ngoroikyik. Ni ko tabernatet nekinyor katyogindenyo ne inendet ko weritab Jehova. Amache iker kechote inendet kesengilchin, iker kechote inendet kerorijin, ak konyor kone katonng'ung ak ane. Nekitakichotei koikeny, kochotei kimnatosiekab mesundeita, kochotei kimnatosiekab oik. Lakini kaiyan Kristo inendet koib chotisyonoto nekitenyoru inyendet. Kaiyan kesengilchi togenyi. Matakararan amaimukaksei kesengilchi toget nebo laitoriat. Maimukaksei. Lakini kisengilchin togetab biik chematagunotin, biik chematilugei. Ak ityo kobir inendet ak komut kwo taitab kimurtoiyot. So biik chetai chekichot Kristo Jeiso, ne inendet ko kiptaiyandeng'ung ako kiptaiyandenyun, ne inendet ko laitoriandeng'ung ako laitoriandenyun, ko biik chekiribe kalyet eng emet, che chotok ko askarik. Grupit nebo oeng nekichot Kristo Jeiso ko biikab emet. Biikab emet, kas kit nekamwa biikab emet. Eng Matayo 27 koitenyi ko 39 akoi 40. Matayo 27 koitenyi ko 39 akoi 40. Ak kechurachur inendet chekisirto kolole kotimotooekwak, kolen inye neing'eme hekalut ak iteche eng betusiek 3, sorugei ngo ii weritab Jehova, chorugei eng kimurtoiyot. Biik chekabendi eng oret, biik chekasirto kobendi bonwekwak, ko kiingen ng'alek chikakomwa Kristo Jeiso. Amu kataku kitinye bichu report ne ng'alekab Kristo Jeiso, nekamwa kole abute hekalut ak atech eng betusiek 3. Neboru kole kakomanda amdaenyi koit kebeberwek chechang. Samwa ale kiakomanda amdaenyi ko kangororechin chong'indab biikab emet, komwa ng'oliot nekamwa Jeiso atkinye kole abute hekaluni ak atech eng betusiek 3. Neboru kole kichang ng'alek chekikoityi itikab biikab emet, nekingen bichotok komie kole kikong'alal Jeiso ng'alek chechang. Lakini kangobendi bichu eng oret, kolechi kimwa ile ibute hekalut eng betusiek 3. Ak ityo kotakomwa kora kole chorugei anyun akinye ngo ii weritab Jehova eng kimurtoiyot. Nikoto komaikuiyo bichu ak biikab emet banda nekinyonjin Kristo eng ng'ondet. Amu kakowit kolechi ngot ko ii weritab Jehova, ichorugei sikobit kiyanin. Ne atkan kora biik chebo emet komachechigei boisionik kotom yochi ichek. Atkan kora biik chebo emet komeche koker tuguk kotomo akot koker chechwaget. Angen bichu ale kitinye ng'alek chechang kikayai Jeiso, boisionik chikakwai eng emet ko kitinye. Lakini kityo kosubkei ak ingelelnotet ak uityetab mugulelwekwak, konam kotokyigei hekalut, ama kokuiyo kole king'olole Jeiso hekalut ne notok ko bortonyi. Kole akot ndong'eme bori ko ing betusiek 3 aweku konyo sobet ak ityo asob kokeny. So biik chekiwit Kristo Jeiso ko biik chekibendi kobun ole kikartate inendet. Kingobendi eng oret kororichi akowit inendet akomwochi ng'alek. Amache iker tabernatet neu notok iman. Tabernatet ne ngobendi biik eng oret kororichin kiptaiyandenywa akomwoitoe tuguk chekimukochoto. Kebeberta nebo 3
nekiwit Kristo Jesu ko kandoik chebo dini chekibo emetab Israel. Inyorchini noto Matayo kurgenyi ko 27 koitenyi 41 agoi 44. Matayo 27 koitenyi 41 agoi 44. Kichurachur kou noto akichek tisik cheechen koboto sirik ak boisiek. Kolen kisor alak amaimuchi kosorgei. Inendet laitoriatab Israel. Ingojorgei nguno ing murtoiyot sikiyan inendet. Kiimangu Jehova ingosor inendet nguno ngot komoche amu kilao weritab Jehova. Kakokon churisiet neo mising kandoik chebo dini. Biik chekicham koneti biik sirutik chetililen koboto tisik cheechen chebo emetab Israel. Kakas kit nekamwa tisik, kamwa kole kisor alak, soruke akinye. Nekotoi kole tisik cheechen komaikuiyo sorunet nekiibu weritab Jehova. Sorunet neng'olole ing yu ko nekimuchi kosob biik eng emet. Ibwoti komie boisionik chekiyai Kristo Jesu. Ui tugul ole kiwo ko kisob chekoriotin, king'et cheng'waldos, akot chekikakobek ko king'et komong eng kererisiekwak. Akitya kwachi biik nemie eng emet. Ko kangoit komi kimurtoiyot konam koleji tisik lekisor alak, soruke akinye. Nikotoi ko kimanai tisichu sorunet nekiibu weritab Jehova. Nenganda kitinye logoiwek chetililen eng eunekwak ako iboti bukuisiek chebo logoiwek chetililen, komakokuiyo konai kole soruno nekaib Kristo ko neune. Matisik ichegei boto sirik ng'omutik chebo emetab Israel. Biik kipsomaninik chekicham kosomonyi sirutik chetililen ak boisiek cheechen, biik chebo tekisto, biik chekinyolu kokuitos ng'omnotosiek ak arorutikab Jehova. Amu ng'olole Jehova boisiekab emet, ole mitei boisiek ko ng'ololi Jehova. Mangen ale ole ne boisiek chebo rani chomi emet, tos okonyiti Jehova anan tos kiwit eng sobeng'wong Jehova kuyu kawitis boisiechu. Ane kipsomaninik, manachi koi kipsomaniat nekaisoman kotit ole mi barak ng'omnoteng'ung, tos komekuiye ng'alechu. Imuch ine komesomonji ng'alek chebo sirutik chetililen, lakini tos ikuiye ng'alechu. Kakowitis tisik cheechen, biik chekinyolu kotach Kristo Jesu, biik chekinyolu koek icheket chemwoe kole kikenin. Sinai ile kimaimanit bichu, ibwoti atkinye koititoi Jesu hekalut komuti kamenyi ak kwandanyi ing betut nebo 8, ile kitach tisindet neo nekekure Simon nekimi hekalut, akitya kotach kora maotiot chebo Penuelana akokon maonotet kole kakonyo katiaknatet Israel. Lakini mait kokuiyo biik chekimi hekalut chekiboisie koboto boisiek chetekisotin chebo emet. Kowit laitoriandenywa ako singilji ako chub inendet. Grupit nebo 4 nekiwitis ko chito nekimi kimurtoiyot nekikartat koboto Kristo, ne noto ko chorindet nekimi koboto Kristo, nekichorchini kitabut nebo Luka kurgenyi ko 23 koitenyi ko 39. Luka 23:39. Akichurachur inendet agenge kiptengekini choto kakikartat kole tos mai Kristo inye, soruke akisorwech ak achek. Ng'olyo neo neng'olole bichu ko sorunet. Kamwa chorindet nekami kimurtoiyot koleji soruke akisorwech ak achek angot koi weritab Jehova. Nikotoi kole ng'olyot nekimanda ing betusiekab Kristo akobo ole kikuyoito biik ko kimanda ng'olyot nemakararanit. Amu kaikas bichu tugul komwoe kole soruke,
Kamwa akichek asikarik kole soruge ngot ko ilaitoriat nebo emetab Israel isoruge. Nyokomwa akichek kandoik chebo dini kole soruge. Komwa biikab emet chekabendi ngoret kole soruge. Oini kakomwa akine kiptengekyo nemi kimurtoiyot kole soruge. Si sorwech. Ni ko witet nekakiwit kiptaiyandenyo eng dakikaishek chebo mwisho konekit kwa kimurtoiyot. Biik chekatestai kora kowit inendet ko kandoikab emet. Nekinyorchini Luka 23:35. Luka 23:35. Akitonondos biik kokere akororechi inendet bounik kole kiisoru alak ngosorgei ibak ngo Kristo nito nelewenot nebo Jehova. Akichurachur akichek asikarik inendet kobwoni yemi inendet akokochin siki kolen ngoi laitoriatab Yahudik isoruge. Orochu biik chekabwa sikobit kotoben kakesunetabke nebo kiptaiyandenyo kotom kwa kimurtoiyot. Kakobwa baunikab emet, kakobwa biik kiptainik chebo emet, akotinye tugul ng'oliot agenge nemwoe kole soruge. Kiisoru biik alak atkinye, kiityach biik alak atkinye, soruge. Angot ko ii Kristo nelewenot nebo Jehova isoruge. Kamache iker biik chekiwit kiptaiyandenyo eng betut nekichobokse asikobit kikartat inendet. Ko kainai komie ile panda nekiwo Kristo akoi kimurtoiyot ko panda nebo tewernatet, panda nebo sosisiet, panda nebo jotisiet. Ako jotisioni tugul nekakichot inendet ko jotisiet nekitenyoru inyakane nekiyan Kristo. Ko ngot ko tom iyan Kristo kokeni jotisionoto amu tom koisto chi tewernatengung, tom koisto chi chubisiet nekikinde barakutngung, ne noto kamwa Kristo kole age tugul nemaiyan inendet kokeni tewernatet ak jotisiet nebo akoi. So ni kokose tena ile kikius kiptaiyandenyo asikobit ngole imi ko ndaiwendi kotinyoru jotisiet eng ng'ondet, ndaiwendi kotinyoru sisiet eng ng'ondet, ndaiwendi kot ko ng'alalen biik eng oret nemakararan, ndaiwendi kot ko chamin biikab emet, komengomein mugulel. Ako yan ile jotisiet nekikichot Kristo ko kikoib koboto neng'ung'et. So eng betusiechu kibwoti akobo kiptaiyandenyo Jeiso, ko kararan kora kewekyi kenai kele kibun sobet neune, kibun tuguk cheune kotom koit kimurtoiyot. Asa eng betut nekakobata kirwoget kochopchingei sikobit kwa kimurtoiyot eng betut neunito. Amu angen ale yakakichot chito akesas ko ng'wan, yakasasin biik akomwaitaen tuguk chemabo iman ko ng'wan. Lakini kimuitechi Kristo choto tugul akoyan kole mi kabelisiet. So kanamakun kaberuretab Jehova yeisubi kakwautik chebo kiptaiyandengung, amu kikiwit inendet akinyalil eng emet. Ko ndaiwendi kotinyoru usisiet eng emet komengomein mugulel. Moche kebe taitab Jehova sikobit kesa ongesa. Kanamwa kongoi neo Jehova amu ng'olyondengung nekaikonech keker sobet nebo kiptaiyandenyo. Yekingomi emoni ko kinyoru sisiet, kinyor kanyalilet, kinyor akot kora tewernatet neo mising kochengwech sobondab koikeny ak telunotet nemabekukoi. Namache anam boroindo neo mising Kristo Jeiso ak inye Jehova, mwa kongoi amu tekisto nekitinye rani, kainet nekitinye rani, ko amu kialwech eng kimurtoiyot ko kaibun tewernatet. Nesomin kora ale sitaing'ololchi ichek chechang chetom koyan ng'olyondoni simatun kochut icheket tewernatet nebo akoi. Berur ichek tugul chekakokas ng'olyondoni betutab raini akiyochi nemie amu kasayani eng kainet nebo Jeiso ne kiptaiyandenyo. Amen.